إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس سمتك أدايت بمها بيفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مريق موضوعك الشرك الأصغر كودا شرك كوري يدرسوغا بيان بيغن دي بود شركا بهيغتون مريق موضوع كميتي كودا شرك اي كوري بس بيان كوري فداي شرك بهيغن ميداني دي بيكا اي بود شركا ادي كودا شرك بود شرك تعارفا ادي بود شرك بي مثالتا كوري ريغا ألغن واني بيان خديفا මිරේ මියන්නනි කුඩ ශිරුකා බෙහෙගොත කුඩ ශිරුකේ මිකියනි කීර්ති කුර්ආනුගා නුවත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සුන්නතුගා ශිරුකුගේ නමුම් වාරිදුවගෙන් අයිස්වාවා බයි ෆාෆතා කීර්ති කුර්ආනුගා නුවත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සුන්නතුගා ශිරුකුගේ නමුම් වාරිදුවගෙන් අයිස්වාවා බයි ෆාෆතකම් මිකියනි කුඩ ශිරුකේ මි ශිරුකු බොඩ ශිරුකා හැම වාසිලෙන් නුවේ बोड़ शिरुका हमें वासिल नुए कमको मी शिरुका की वस्मी बोड़ शिरुका हमें वासिल को दे जरिया है नोता बोड़ शिरुका हमें फोर को दे वसीलते मी फाफें अरागत मको मीहा मिल्लतकुम बेरे नुआने मीहा मिल्लतकुम बेरे नुआने अदि एनगे किबैं इस्लाम कमुगे अस्लु नफीवेगें वेस्नुदाने एकमको इस्लाम कमुगे फुरी हमकं एनगे किबैं फिलागिंदा इस्लाम कमुगे फुरी हमकं माने की फुरी हम इस्लाम कमंग एनगे किबैं कुनुहुन्ना इस्लाम कमुगे फुरी हमकं एनगे किबैं फिलागिंदाने अदि मिफाफें अरागन्ना मीहागे हुक्मकी मिफाफागे मतीगे हुट्टा एना तौबा नुए हुट्टा एना मरुज्ज कमुगे वानमा यामिद्दुहुगा एना वाहुशी बोडतिफाफतहुगा अहलुवेरिनके इफ़दाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे मशीयतुगे दशुगा अल्लाह गे मशीयतुगे दरुगा एबही अल्लाह इरादा कुरवा फीनमा एना फुसवा देववाने अदि अल्लाह इरादा कुरवा कम गवानमा एना अजाब देववाने एकमको अल्लाह अजाब देवि कम गवियस एना नरकागा अबदुगे अबदक देमियन नोनाने अदि अल्लाह के इज़्न फरोजी बिज्जे कम गवानमा एने शफाअत तरिंगे शफाअतुगे फायदा वस कुरान है तो माने की बोडतिफाफ रिंगे हुकुम एना गे हुकुमकी बोडतिफाफ रिंगे हुकुम एकमको इल्म रिं विदालवनी बोडतिफाफ बोडे मि कुडशिरुगे अहलुवरी कुडशिरुगे फाफे हरा गन्न मीहा बोडतिफाफ कुरा मीहा एबुर फाफा गोतुम बोडवाने एकमको बोडु शिरुका कं एना वासिलेन वे बोडु शिरु कुरीमा दीनुम वस बेरुवेबा दीनुम वस बेरुवेबा ए फाफमति हुट्टतो बानुवे हुट्टैना मरुज्जकम गवानमे नरकागे अबदुगे अबद देमि ओन्नाने स्वरुगे कद्दुहा को सेना कन्वा देवेने अदि शफाअत तरिगे शफाअतुगे फायदा वे सेना के ज्ञान दोन कुरान ए बोडु शिरुकुगा हुलवेरी बोडु शिरुकुगे अहुलवेरिंगे हुक्म किया बोडति फाफेरिंगे हुकुम ए बोडति फाफेरिंगे हुकुम दें कुडशिरुकु बेहिगे मेवानी देबयका ए फरतम बयकीमी दुला गुणवंतकुं कुरवे कुडशिरुकु अनि बयकीमी हितुं कुरवे कुडशिरुकु एम्मे फरतम अलवन में बलालानी दुलुं कुरवे कुडशिरुकु बय मिसाल तका दुलुं कुरवे बय
kuda shirku ga misal taka ilmerin bayan kurabani warak gina kantat tange bahuri dulung kurabe kuda shirku ga terega igina fahara mista kunan was engi ege terange bawa dewe gina fahara mista kunan was engi ege terange bawa dewe ege terega ilmerin bayan kurabani Allah nu farate gandi huwa ku puratama kamaka Allah nu farate gandi huwa kurun ei kuda shirku ei ekama kurin bes bayan kurun fadain kuda shirku ki ei bod shirku wasil kodde zariya ei bai far bod shirku hamenga bagen goste ba ei ena rakkater nu hurejje kam gawana me egamati ge demi hurejje kam gawana ma bod shirku hamenga bagen goste kuda shirku Allah nun farate gandi huwa kurun ei kuda shirku ge terega ilmeri bayan kurabani kama ko ekan bes bodo shirku ka babai faharo ebawe eba ei ekan ei kurun hudda kamek kamuga dekigen koffi kamuga wa Allah nun farate gandi huwa kurun ei hudda kamek kamuga dekigen koffi kamuga wa na ei bodo shirku ka badalu wegenda ma Allah rasul lebi Abdullah ibn Umar ekarifan duha ko aswani mi haku huwa kura adu ena mibunani la wa rabbil ka'bah muneke ka'bah gandi muname ehidu Abdullah ibn Umar mi bidar wani timanna adu ehime Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis korwani ko timana adu sehime Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwani ko man halafa bi ghairi llahi faqad asyrak man halafa bi ghairi llahi faqad asyrak Allah nu farate gandi huwa koffi miha ena sharih koffi shirku koffi ena yani shirku ga lafz ase sharih koffi ena ekama ko Allah nu farate gandi huwa kura mi hunnang alun islam wa kan Allah ga nabiyya angawa fe nei enkam ekanta bodo shirku kan we kuda shirku ka badale denge diye ei kibegen ei shirku ga nang ani asa shirku ga nangeni asa ehmima bodu shirku kan we ya Allah ga nabiyya ekan qura mi hunna ekan kuri mi hunna alum islam wa kan anggawa fe nei ehmima ekan ta bodu shirku kan we ema e shirku we gendani kuda shirku ka ega anad dalil ki ei yahudinge habre ilmoriye eddo ha qas mi bunani Allah nabiyya gari hangero ashabe kalum wastibbewi ekali fano gari huga ena asbi burani innakum tushriku ashabe be kaluna mukhatab ko ngena mi burani khale menge bashiru ku kurate ba wa taqulun tiba menge babunate masha Allah wa shi'ta ehma masha Allah wa shi'ta ehem bunungas mi gandani kuda shiru ge tereya masha Allah wa shi'ta iwagata ki mihegge sababun mihaka niumatel libigem midiya inwata faada evegem midiyai eruga jahiliya zamanuga emihum ekanta Allah nisbek ko famihum ekan sababek kamuga medweri miha veseba ekan nisbek kureba eba bune masha Allah wa shi'ta mi Allah mimbar kurabbi gote adi tiba edunu gote mi Allah irada kurabbi gote adi tiba edunu gote adi lafe bakiya mi Allah edi odigenne bi gote adi tiba edunu gote masha Allah wa shi'ta erugade maragina buna ule bahemmi mi hegge farat Allah subhanahu wa taala kankan medwari mi kurabani amugo teggami kaunuga nota mista kunna adikame medwari kurabyakas kumbe sababe medwari kurabba amugo tegga ekalange sunnen mi matiga kumbe kambe se kalange minbar mi kurabani medwari mi kurabani sababe medwari kurabba mi hunna fenna gota mi yaka musandikame libunas kumbe sababe nge medwari be mi haka rizqu tan ausegen jas komme sababen eba medwari we mi haka ngadi ufaweri kamel libunu kamu gawies komme sababen medwari we eba e medwari wa sababa mukhatab kon eruga jahiliya zamanuga mi hum bune ule mi tiba Allah edi gode geggote adi tiba edunu gote e sababa mukhatab
එකන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මනා කරේ adi hama yahudi miha me bunani tiba mihum mihen mune basharihu kurate Allah adiwas tiba mihun ba bunate wa rabbil ka'bati wal ka'bati ka'ba gandi bunamwa ka'ba gandi bunamwa mihen gas tiba mihun bunate ba miwas sharihu kurne Allah ehido Allah ge nabiyya ashabe kaluna engevi tiba mihun efa egotan bunana masha Allah wa shi'tan bunare tiba mihun bunare mifadai masha Allah summa shi'ta mi Allah ediwodige gote den tiba idunu gote ehem munar den adinu kiyare den kiyashe den mige tafata yi koba mige tafata ki adi arai bahuga adi mikani wa adi mi wa ge fahatam mi anna lafzu himenige midani wage kuriyam anna lafzu ge hukumuga hama veba ar masha Allah washita mitanga Allah eni wage kuriyang asa Allah edi odigatu wage fahatang eni den tiba edum emma tiba age eduma Allah ge edi odigatuma hama veba wa laafikam gawana adi laafikam gawana darajay gutum hama veba emma ei shirukakan ebawe Allah edi odigatuma makhluqun eduma eba hama kureveda hama kureve tive ekam shirukakan vegen edani ekama ko summa ge mane ki den lima me wagotam ki den ge fahatam mi anna lafzu darajay gotun davve eba den ge kuriyam anna lafzu mane ki Allah ge ediwodi gatama vure tibage edun darajay gotun eba davve ehma ka shirukakan nuwe e ibaratum gurma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engevi asawe kan masha Allah summa shi'ta bunare washita bunare Allah ediwodige gotemi aditiba edunu gote no bunashe mihem bunare mi Allah ediwodige gote den tiba edunu gote em bunashe ama ifada yaba mi huwa kurakam gawanama wal ka'bati ka'ba gandi huwa kurame ehnu bunashe yaba mi bunare wa rabbil ka'bati ka'ba ga rabbu gandi buname ka'ba ga rabbu gandi buname mi hadis pulung algon mi engeni Allah nu faraten gandi huwa kurun ei kurashiru kekkan ei e gotab bunimi hunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gawa alum islam waka ei bodushiru kamuga winama millatun beru gendane alum islam wang engevis emma ekam evegen dei kurashiru kaka ekam vegen dei kurashiru kaka hama efadain kurashiru ge terege baade Allah subhanahu wa ta'ala ekanaage minbar fuluge dashun kurimati kurawwa musiba ittahuge maccan namakin Allah subhanahu wa ta'ala ekanaage minbar fuluge dashun kurimati kurawwa musiba ittaka derataka hitamataka tahuge macca namakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fave ihris ala ma yanfa'uka tibaya faada kuranivi kantattahuge macca tibada hiveti washe wasta'in billahi adi ekam kurumuge macca Allah ge haduratum madadan ge deshe tiba wala ta'jizan nikameti venu gannashe nukule dinu gannashe heu kantattakan isve gannashe ekantattakan nukule dinu gannara Allah ge haduratum madadan ge dipa heu kame vejjiya ekamuge macca dahiveti ve ekamang isve gannare nukule digen nuhunnashe wala ta'jizan nukule digen nuhunnashe wa in asabaka shay'un egota tiba faada horikan tattakan iswe ganna gatumuga rangalo kan tattaka tiba iswe ganna gatumuga ekan kuran tiba dahi vetive ekan kuruma masakke kurmuga terega tiba musibat kurmati vejje kamuga wanama wala taqul tiba mihen bunare law anni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza meveni gotaka timanna kantak kurinama eveni meveni gotaka kantab wiye ennu bunasha miveni eveni gotaka timanna kantak kurunama miveni eveni gotaka kantabbiye ehennu bunare walakin qul ma qadrullahi wa ma sha'a fa'ala ekamak bunare mi Allah minbar kuravvi gote ekalangi irada kuravvi gotan ekantange kuravviye fa inna law taftahu amal ash-shaytan ehni namakiyumaki ei shaytanaga amaltan ulwade kanake shaytanaga amaltan ulwade kanake ei namakiyu emma Allah subhanahu wa ta'ala kurimati kurawwa musibah tahuge macca namakiya gennu ane ei egotan namakiyun e dalil koddeni ena minbar fulan nurheka
Allah mimbar kurabbi gotang ena nuru he kange ana koddeni ei mimbar fula algon men iman manji he ei iman kam garukun tahu gatere rukun he Allah mimbar kurabba gotang algon men ruhun ekamang iman gun ekamaku e Allah mimbar kurabba e musibah tahu maccan namakyu e nama ekum badalin nuane kame mere mere gotakatti manna kan takkurna mihen ehem bihe ehen no bune vene naaka ena kina mimbar pulo ngeni ena ehen kurna ma ehem nuis kan kina ngena ngeni algon menna dunia kan tamme ngeni ka ekam muwaffahu gata ga eben ibsmiya kan nenge ena medu Allah mimbar kurabba fa goten ena kan nenge ekam muwaffahu ga menui emma musibat kurmati wima egotan namakiyun e dalil koddeni ena mimbar fulare faado kiyani mimbar fulare ena ruhun terikan e faado kurani ei ekgoto kase kahin bakamen no mu'minak den oti misalaka mustaqbaluga kandattaka ummiduga maanaga namakiyun ekan hudda ei masale misalaka timanna hewla famiya kawwane namae timanna tanawas kamel libena namae timanna testum faaswana namae mustaqbala ummiduga maanaga namakiyun ei masale no ekantatta shiruge tereka wadegen nudana ni shiruge tereka wadegen midani Allah mimbar kurabwa musibah tahuge macca namakiyun egotan namakima ekan ehama koddeni ena mimbar fulan nuru ekan ei Allah mimbar kurabwi gotat timanna nuru hame egotakabes timanna mihen hedina manuwi he na mimbar fulu badalu he tay munani ekam mimbar kurabwa fe gotak kina badalwa ekam wi iskomme gotakan ena kan takkurena mas munafiqun gabuni timanna men mitanan nuni kunna maha guraman nuni kunna matimanna men gatule mitanga nowi he Allah gawani tiaba mi hum getam gati binamawes ebaik ge macca gatulu Allah ni wa fawami hum ebaik ko gatulu wa hurtana kanni kumegen ai he Allah ge mimbar fulo ya kanna nan badale kantange mimma wa fo gotakan e kantata vegenda emiya ko maru liuwa fo itana kan emiya ko eduha kan beenu me jihene tana kadda ena dane tana dane misal kami ko man ena itana nu dia nama kaina mare nuwi he tana dia may maru ego tan nama en kiyene ei mimbar fula faado kyun ei kudashirun geteriya ekan wadegen edani hamay fadai mi abduge lafzu Allah nu faratakan nisbai ko mihunan nandin abduge lafzu Allah nu faratakan nisbai ko mihunan nandino misalaka abdun nabi abdur rasul abdul husain shinge terega waraginawan abdul husain ei mihun naki husain gufan mati veri kon husain gufan bay mihun alokon qura darja ge tibi bay me naki embe mihun gabki abdul husain ge ala mi borelevin geterega mi South Asia gen ule fi fagudi ola gen ule muslimuna kiyan ule bayin fi borelevin monna mi kiyani emi un geterega waragina man rasul an alquran quran emi un geterega waragina man abdun nabi ya ga ala waragina man ekmo alwan menna me tanga Allah ge siwa bolakan wata Allah ge ismu bolakan respect kum abdu kiyan me tema abdu ge lafzu Allah nu faratakan nisbah ko mi akan nam dinung ekam begendani kuda shiru getereya Allah subhanahu wa taala ki tu Quran ga ayat nge bangen nawafa wahi kurawani falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma fata'ala Allah amma yushrikun Allah wahi kurawani Allah subhanahu wa taala edekam de mafirina furafuri hama dariyaku devvi hinduga ekalange devvi ni'matuga ekalange ayko baawen takin baami hum heduwe sharikun takin heduwe baami ekalange devvi ni'matuga fata'ala Allah amma yushrikun emi hum kurashiru takun Allah subhanahu wa ta'ala mustahirun tawdigabe Allah devvi ni'matuga dariyaku devvi mi ayatu tafsiruga Abdullah ibn Abbas vidal wani Adam alayhis salam Hawwa ge fana huga re kuravi hinduga ekamana alaswe innawi hinduga iblis edema fir kambalunga gatanga asa munafiye timanna eki kalemen dema fir kambalung swargen nerun kalemen demi unge ekwariya timanna eki
कबलेगे ती उफंकुरा दरिया अब्दुल हारिस किया हारिस ये ना के पहलवान के तेरे पहलवान क्या नाम है इबली के पहलवान के तेरे पहलवान क्या नाम है हारिस अब्दुल हारिस किया एहन्नूनिया कबलेगे बाडुगतिवा दारिफुल के बोलुगति मन्ना दलफीनी फुल्डा के दी दलो लाहुशी में तें एरुं ए दारिफुल कबलेगे बाडुम निकुना नि कबलेगे बाडु फड़ा आया फिर तें मिवेनी एवेनी को ते हदान में तिमन्ना मी को ता फाड़ के इंजार तत्ती एबी एना एदे कमलum बिरुगन ना दिया एदे कमलum एना एबुनी बहा इंकार कुरवी एगो तन्नं क्यों वंग एदे बे कमलum इंकार कुरवी एकमना एदारी फुलागन रक्का ए वडागन ले हिंदु के एदारी फुलोती मारो वेफा अनेक कदेवन फारा एकमना आलासवे इन्नवाफी हम आलासवे इन्ने हिंदु का अनेक इबिलिस एकमना गारी हंगा sama एगो ता एना इंजार तद्दी ada birugan nama faraaf efarwas edeka malum ena ge bas ehuma inkar kuravi efarwas ekamana rakka wada ginne vidari fulo oti marwafa anekka timmana fahar ekamana alaswe innawafi alaswe inne vihinduga anekka wasmina as iblis sama egota ena inzar taddi edeka malum birugan nama faraafi den e timmana fahar alaswe inne ekamana darkulu jehi famiwani ewagotu देखा बालूं दारी कुल उन्हें जहीचे देवाना कुछ जा फुर्तम कुछ जा स्मारो है देवाना कुछ जा स्मारो है तिम्मना कुछ जा आजा स्वयं नहीं फहार उन्हें दारी कुल उन्हें जहीचे जही कंते मीना ए बुनी बस यही है ये देखा बालूं फहार रक्का विदारी फुला जब बिना माकी अब्दुल हारिस अब्दुल्लाह बिन अब्बास विदारवानी एकमा कुलिकन अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावाला वाफवा आयत के मी आयत के मुराद की فتعالى الله عما يشركون جعل له شركاء فيما آتاهما الله إذا كبرنا إذا بني وما تجا إذا كبرون الله إكوا شريك تكبر كوريه مي آيين دليل قرآني إكماشة آدم عليه السلام حبّا كفانا ده كبرون كيبان إيجي كان تتوجه ماتشره مي آية تجا معنا دليل قرآني عبد الله بن عباس विदार देफवानी माने कि अब्दुल हारिस एदे कंबलो कुछ जाकी इमा इफारक मारन हुए एक कुछ जा मारन हुए फारक दिरी हुरी अमद्य तफसीर वे आसफा वार दे आसफा में आदे कुम्या कस अल्लाह सुब्हानहु व तआला फियवाहिम फरातका अब्दु के लफ्ज़ निस्बत को अलगोर में नकन्नु की है अल्लाह के सिफा फुला कन्नु था अल्लाह के इसम फुला का निस्बत को अलगोर में अब्दु के लफ्ज़ किया गया अलगोर में के दारिन नंदे जे Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Basit. Ego ta Allah Subhanahu wa Taala ke sifat pulakan nuata ismu pulaka nisbah kong alwan men kenji ini enum farata kan nisbah kong alwan men kiya name kuda shiru ke teriya wadigenda hama ifadan kuda shiru ke teriya ke eba ade kangkamu kan nuata taketi ke sumpa kama dekung nuata bunung Kangkamukan wata taketiga sumpakam wakam bunun wata dekung ekang begendani kuda shiru ke tereya bai far bai mihung dunya goala adakung nuata dunya uduhi fadago takung eba nuba faru eba nagaya sumpakam wakam eba dekeba enaya libigenda isyara takung sumpah kamang eba dekeba wata buneba algon tere kuri ga barang muri kala adata misalaka kudi kan tatta de mihar mi hunga bulan nos qur'an mihar majra kan ne ga wami yes mihar ma kanai rakram matin go siaran nama be watulo tolelafi kam gawa nama ei derai wahe ole kaat binnang muttakar ki babi macca vettiya meni kam wahe ole mikahara bawaru kan tattang bahure algon me terege jahiliya kan tattak kuriga ekama ko mihar den algon men nai kahala adeng wejjiya joka kanne ga wani mihar den mi hun herin teri wara boda mihar kala kan tatta ega bulen nukure gina mi ei sumpa kan wakam maddekun ei badfal belun ei kurashiru ge tereng himeni genda kamen ei efada kan tatta khiyal ko note ifada kan tattang himwa nekama bunuwaki ei kudashiru ge tereng himene kame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurawa fawe at-tiyaratu shirkun tin far hadis qurawa
ekota badfaal belum kang kamugan wata taketiga sumpa kamwa kamak dekun wata bunung ei shiruke ke hadis qur'ani den hadis qur'ani wa ma minna illa har min ketren kam ko bismi hakun we kom mesware kan efada khiyal tam hitan nuanna kom meswara ka efada khiyal tan nuanna mi ko har min ketri hakun we walakin yudhibu Allah bitawakkul ekama ko Allah subhanahu wa taala ekadang dia furihama ko to wakil kurima ekala khiyal tan hitun dur ko debbe efada khiyal tan Allah dur ko debwane wakil kurima ranga ekadang dia wakil kurima puriha kamake ekadang dia wakil kurashe er efada khiyal takenana taka efada khiyal takenana hame efada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an fa man raddatuhu tiyaratu an hajatihi faqad ashraka emiya ko kurang ule kamakun badfal ekam huttuwa fikam gawana badfal ekam huttuwa fikam gawana ma ena Allah shariu ko fiye miho kurang ule kamakun ena misala kam kurang ule nikon ena ge wa to toledi tolenya mone suman to ni kurang ge war kon non timanage wa tulele mi toledi ek mane ki kamge nete barakate hevenne te mi kam uttala mi fata khiyal tangam ekotang ena kurang ule kamakun ge badfa ena huttuwa fikam gawana me ena shariu ko fiye den asabe kan danone fama kaffaratu zalika den ekang ekota vejjiya efada khiyalan asking ena kurang ule kama ena huttala fikam ko vejjiya den ekam ko kaffara ki ko bato ekam ko kaffara ki ko bato hadis korne antaqula itibami fadain bunume Allahumma la khaira illa khairuka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka mifada itibaki me e Allah iba Allah le biheven menui heven nuwe adi iba Allah le bisumpa kame fiaba sumpa kame besnuwe adi iba Allah fiaba alokam bemu haggo gam bahenge desila akresnuwe mifada kias emma egota kankam kan wat taketiga sumpa wa kan magabulu kurung ekota dekung ekota bunung ei kurashiru ge tereng himeni genda kamenge kurashiru ge tereng himeni genda kamenge hama efadai kankam kan wat taketiga barakai wa kamat deki e taketim barakain hasil kurung Allah barakain labba taketiga miha milla barakain hor kam go deki yen ekang kam barakain hasil kurung ei shiru ge tereng himeni genda kamenge kurashiru ge tereng alugol nafenna hajjam umrah da mihun emihun gowaginge umrah group takun wa tahajjud group tahun emihun bagende tantan ziyarat qur'an bade sa ko hudu farwada kare hudu hangurama hingitana etana gendiya ma etana hudu farwada kare hila ko kolo e baho ay ba forwa barakatan hila taggenna e baade hudu farwada kare hila ko kolo hifanga se bagen gule ala marta ho gaya tan ta forwa ke barakat bayen mihun bade haram fula dairuga katte jibalage bade kashi oseta telismatiga eta jaha funa sangumar marohila etage hila ko kole ba khang kari koppaage ba tang ko kolo naktuage e ba hila ko kole ba jibangala ba gene mihir kiyanu ba kan tay qur'an etang hada etang hada ke no qur'an ei etanu ko sarkar ne oti etang hada hila jaha ei barakat kom barakat ame fadan bayen mi honge ba etange ura kolo ge fula arwa fonna ura kolo ekuri ge ta hijur ismail wade veruga ura kolo ka ille veya eruga mi har de hijur ismail kan wade ve mi hun la binai tamban bandu ko fami haruna etana wade vera basir sunung base ba e faruda kolunge ba rodi damate ba ei 2 million riyal ge ura kolo ge 2 million riyal ei silkun hada fonna ura kolo ge iba bodu kon hada fonna ura kolo ge egen rodi damage bagene barakat ei etanu mi unga tasarrukaru e ura hada kannani ege kom barakat ngare bay mi unga ege nas kinga ba egen tawi do hada ngala barakat mir mi unga jaay buka mi un pura mundami shiru ge tering me egen da kan tatami Abu Waqid al-Laythi sahabi ve kale kalifan riwa kurmani ei Makkah fatah ge do Islam wadagen kalifan vidalwani Makkah fatah fahuga Makkah garai tungo agan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madagati nainu hangurama eru Makkah garai tungati alang Islam bagingati ekalifan vidalwani haramin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huga nainu hangurama nikmajja eru timanna menna ki Islam dina mulin aba yakimo
මුලින් ආබය කීම තිමන්න මෙන්න කී තිමන්න මෙන් ඒ හංගුරා මෙන්නේ කුම ගන්දානි කොත් තිමන්න මෙන්න ෆෙරුනේ මුෂ්කුන්ගේ බයකෝ එමිහුන්ගේ හතියාර එලවාගේ කුන්නාරු ගහෙක්ගේ වහාගෙන මෙහුන් තිබ්බා ආරම්භ ෆෙනිච්චේ කුන්නාරු ගහ වහාගෙන මෙහුන් තිබි ඒ කුන්නාරු ගහුගා එමිහුන්ගේ හතියාර තන් එලවාගේ ඒ ගහන් එමිහුන් කියන්නේ ذات أنواط بركات التكامل من كان تنجلوا بركات حاصل كورا إيه منظر ويهم نفنيهم ميميهم يبراني الله نبيا هذه ألم إسلام بقى متبي هذه هنان جاهل كم أثر إتوها شيء هو كان تتعدي هنان تاتي ملكم سافر نوانه ميميهم يبراني إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط إيه الله نبيا ميميهم ذات أنواط وافدائن ahar men nabes zatan waten hadda waten war ahar men bes parkata taka khandi elu mattaka efada gahen hama jassara den war ahar men nabes ehid allah ka nabiya vidalan allahu akbar vidal fa hadis qurban innaha sunan ei kuriga mi istonge khurafi goittake ke ei kuriga mi hunge khurafi goittake ke ei tieba mi hun timan kade fana tie buni banu israil mi hun musa ge fana buni fada bahike tie Quran ke wakat Allah itu banyak orang baca Musa ke fana banu Israil mihun Firaun ke dalam seram Quran baru disi uras Quran ke fana bada ke magmati ke mihun nafin nani budang alkan Quran banyak kutiba amma fenuma aku ke mihun di Quran Musa ke fana ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha Musa ya haram nabis ilahan Muhammad jassawat bahya mihun ilahun takinge wafadai Musa ke fana vidal qala innakum qaumun tajhalun tiba naki hadaha jahil baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba mi hum gastiyabuni hama ifada bahike tiba mi gastiyabuni den hadis Quran de tarkabunna sunnah man kana qablakum tiba mi hum sama kuri ke ni istakum khurafi ko ittakan adi tabawe gen dan tiba mi kuri ke mi hum khurafi ko ittaka shirku ko ittaka adi tabawe gen tiba mi hum dan tiadi emang mifada kan tetap kurang mi barakai hasil kurang taketing mi kurashiru getere himene genda ka mi alwan mengetere ka adia tan nus e bahuri kan tetap kunna taketing barakai hasil kurang Allah barakai nus lavva taketing e barakai nge ba hasil kurang masai kureba emang mi kan tetap alwan ko genwane kurashiru getere wade genda kan tetap mi unnani den hamai fada kurashiru getere yang e bawade e baade bodati ismi hunna taarif kurmuga matifan ditahuga hunna taarif kurmuga haddu fahan aladi kuda shehu geterenge bawade ei kina ei egota taarif kuram aslu ei amugotegga egota taarif kuram gos haddu fahan aladi gos ma maccange bade gos bay fahar allah de je daraja efada mi hunna bade deveva allah ada kuran jihe bayin haggutan emi hunange ba ada kurave Allah raddu kuran jihe bay bastang efadami hunange ba raddu kurave ba egota taarif ko muga haddu faanala ayos ehme kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani ashabe karuna la tuturuni kama atratin nasara ibn maryam tiabani timang kale ko faana taarif ko muga haddu faanala anu dashe ei nasara Isa ke fana me duga ekade ke fana taarif kun haddu fana la dia fadan eki be ekade ke fana ashabe kan sayyidu be lafzu e laqab ekade ke fana devva ekade ke fana enamun nankiya uniti be ekade fana ka mana kurabi hadis kurabi egota tiabami hunti man kade fana taarif kun ga haddu fana la gen mudashe ei nasara mes isa ke fana me duga egotang ekare fana taarif kurum ga haddu fana la gossen me fahum bodu shirka hama wasil wegen diyai bodu shirka hama wasil wegen di emi goterang ebbe kumani innallaha salisu salas Allah ki ting ilah pura ilah ki Allah aning ilah ki maryam ga fana aning ilah ki isa ga fana nasara goterang bay mi me kumani anabbe kumani innallaha huwal masih ibn maryam Allah ki Isa ke fana Allah ki Isa ke fana anabbe kone waqalatin nasara al masih ibn Allah nasara ke tanane be kone bunani ki ke bunani Isa ke fana ke Allah ke dar kalik Isa ke fana ki Allah ke dar kalik ni ko tange mi humbuna fami wani
තින් ඉලාහ කුරෙන් ඉලාහ මුනෆේ බවේ අල්ලාහගේ දරිකලකේ ඊසාගේ ෆාන කිය මුනෆේ බවේ එයි අල්ලාහ හස් මුනෆේ බවේ මේ තාරීෆ් කරමුක හද්දු ෆානලා ගොස් हम एफदाएं अलवन मेंगन मुस्लिमों के तेरे गस बावरे बोले अल्लाह नबियां अलकन कुरामी हम से बोले अल्लाह नबियां अलकन कुरामी बुरली नबी क्या मी हूं एमी हूं गेफत तौगे बुरली एफा एकले फामी राजा रावड़ा के निरेगा जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह नबिया अमरा बिमगन नवम जगह एकले फान बले वड़ा के नबी एकले फान नबी आवश्यक मती का वडवा के सुभान अल्लाह आरुषकमती वडवागने करीफान इंगे वडे नुगते तनु अल्लाह की का कमे अल्लाह को नबिया की का कमे ए दरजे को अल्लाह को नबिया तारीफ करम को हमें फदा और फिर नाना और तेरे उसकी और बुरदाय गस एहरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला खास सकन तत अल्लाह को नबिया सूफी गमी है को लेमेगा बयान को फेरी ए बूसीरी किया में है ना बयान को फेयोती इन मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा अदे फान के दीलत कमे ए दुनिया व आखिरत बस इकरे फान दे फवाइद जिससे व इन मिन इल्मिका इल्मुल लौह वल कलम अदे करे फान के इल्म फुलुग तेरे की मैंने इल्म के इलाहुल महफूज के इल्म बस अल्लाह को नबी आगे इल्म के तेरे मी हद फाना है अदे हम फदा में मौलूद होगा मिराज मौलूद किया मौलूद होगा एकरे एक फान इतना हाजिर हुआ कमंग बे इतिकाद करेबा ये हाजिर हुआ गडे इस्तिकबाल के बते तुएबा मिहिरी करीफान तारीफ कुरम कुरम गोस हद फहला गोस में अल्लाह सुब्हानहु व तआला खास सकन तत्मी एकांत तक एरी मखलूकुन निस्बत करैफा मिहिरी तारीफ कुरम गोस एमा एवस मखलूक का तारीफ कुरम का हद फहला गोस के नवाने अदि अलकुन में मना करबा फोतीगस मीह को मीह के कुरिमती के तारीफ कुरा मीह के एनाई कुरिमती के तारीफ को मना करबा फोती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिबा कुरमती के मिया को तारीफ कुरातन फिर जे न गेले वेलिजहा हदीस कुरा असहाबे कन बरे को तक अमल कुरा वाफस वेलिजहा सवाफस नो की पेगेंगे को तक कईफान हदीस कुरा ए मिया के को तारीफ कुरमा की मिया भी तब बोडावेर कम ने ना ए वदनी एगो तारीफ कुरमा मिया की बरवरी को बोडावेर वा फखरुवरी वा फखरुवरी मुगे सब कीनेंगे भी ना एने के अमल तक बात नहीं ये अमल तब बात होने थी सोर के महरूम भी क्या बड़ो किससे ने दिनी है ना क्या बड़ो गेल्लू में है ना ये दिनी एना कुरमती के तारीफ करे भाई मैं हूं ए दे बा तिमन्ना कुरमती के तिमन्ना तारीफ करा तिमन्ना कुरमती के तिमन्ना तारीफ करा हमको हाथ बड़ो मुबाक में के ए ना हाथ बड़ो गेल्लू में के दे एना की तब बड़ा का गुरूर ए वदनी एक सबब एना सोर के महरूम बेगे दनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किबर एमीहे के हितुगा ज़र्रगे मिंबर किबर कम वा मिहा स्वर्गय कन्वन्नाने स्वर्गगे नाय महरूम कोल्लनी एनगे अमल तंगे नाय बातिल कोले नाय कुरमती के ना तारीफ कोगें एमा मीहे के कुरिमच्च कुनवाने मिहे के तारीफ कुरा के एना नेत्तनेगे ना तारीफ कोले जे तारीफ कुरियस एकम को तारीफ कुरि कमुगा वियस ए तारीफ कोनुगा हद्दु फहनला गोसगे नवाने ना नुकुरा वरवे कांत तंगे ना आया निस्बत को बाय मिहुंगे अने पोडियम तहुगा खास सकोनी सियासी मसरा होगा उन फेनी के दाने बाय मतीफन ती के मी हुन एमी हुन दन गोडी तहुगा इशिन तिबे होगा मी हुन पोडियम तहुगा मी हुन के वा होदा बाय मी हुन मी सियासी बाय मी हुन दूहले मी हुन एमी हुन नगे तारीफ कोल्लनी सुभान अल्लाह दिन मी कोई तबस ना रफेम बारा अल्लाह सुब्हान ताला रिस्पेक्ट करेंगे हे भाई वाह तब से ना के बन रिस्पेक्ट करे भाई मैं और न ई फहम ना नहीं कहले भाई वाह कता तारीफ करूंगा ते रहेगा अल्लाह सुब्हान व तआला रिस्पेक्ट करेंगे हे भाई कंद तब से ना के बन रिस्पेक्ट करे ए फिनवर के दर्जे के भाई ए ना बना गया तारीफ करूंगा ते रहेगा एमा एक उड़शिरो के तरह गंद तंगी में निगंदानी एमा एकंकम और बन रक्का ते राज्य ने ए बोडो फाफेंगे अदि एगेन मिल्लतुन यहाँ बेर नोवी कम गवियस ए फाफे की ए बोडो फाफेंगे तौबा वाजिए फाफेंगे तौबा नो कतेंगे ना मारो इज्ज कम गवानमा ए नगे हुकुम की हम बोडो तिफाफेरिंगे हुकुम बोडो तिफाफेरिंगे हुकुम की ए गियामित तो होगा अल्लाह का मशियत के दरगे ना हुन्ना तौबा नो उठे ना मारो इज्जिया
Allah masyiyatu ke daruga unnane Allah irada kurba fikam kawanam ifafaya ivar narakain nang azabu devwane ifafaya ivar azabu devwa fadin narakan nirubwane nota Allah subhanahu wa taala ekalange o gawantakam ekalange irada kurba fikam kawanama fussa istevafane emma ei hama bodu faferinge hukum ena annane mi kula shiruge teriya wadigen fimiha ade den mire niha hisab mire ke darus nimarani den annariyaku amalu takun kurebe kula shiruge bay misal tang awun bayan Quran insyaallah den suwale mo be flok suwal